kubor nakaslem jong unongsan hima. Uway ni gidikot kejat benrew khasi ubadan jingduna gidikot met ulami syakman da ka bakerpat yake imlang ka salang banam khot ya ki badan jingduna gidikot met ki bakintop nado ki bamla ban yoi pat kumta terter kum kita ki bamatla henry ula ajing mut badai ban penduk no ya gani ka kentin da ka ba an siap no da ka wai pat ka kentin kata matdu ka bamut ki breu ki bala do no ya ka bor yo I jong ki khmat haba kren skilat pathai khubor menta ka sngi ka khat wai trik unai tung arajar arpulai ha shlong press club une rangba ule thu shairu ba ya ka kintin ki baduna de khot met ne kita ki disability person la sut la shor ning kong yaka kat kum ge United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities ka ba hakak tin khasi ka long ka ba ban yo Henry haka jing sngo tho jong ki to gi ba mat ya ka te ka jing haka jing ladai ban penkela bat sut bat shorno da ka kintin mat do ka ba pen sngo tho shiki wai pat da ki kintin ki ba shai shisho lo ongru ba bun ki ba pendon kambakla bada ka ju ka por kim pediang ru ya ka jing penbai bat ka da ba kim la ban pediang ka dai namar ka jing sngo tho bakala ula ongru ba ka ni ka jingpang jong ka jingjer kerteng ya ki bre ki badang jingduna ki khot met kala sam wat shikinong mi ikman ki nongelam seng ki doktor ki muktiar bat ki wei ha ka ba kim khot shui ki break badan jingduna kum kita ki disabled person henry ki la khot bet ya ki kum kita ki specially able ne kita ki extra different able badula ong baka ne ka long ka ba bakla banjer de ki wei pat ki kerteng habalan yo yangi kum ki disabled person la benrap uni orang ba halor kani ula kenturu iki nong yalam jong ke jella ki belong ki nong thawan bakin sngo tho bha bat ong bala dakim la ban pediangnya ke kentin disability kamut kilarem halade la ban kamakla la bun ha ki ban kamakla ade ki pediang kay gajing mo pediang kade gajing mo sutu makla gajing sutu makla chaki parlam jani nisyan ba ki parlok jungi lade ki amali ne ki minister ki amali wala minister lade ki doktor lade ki lawyers ki nang sajaan ki no ilam sen malang kan ki mo yang disabled ya na differently abled specially abled but ki na dan extraordinarily able kalau apa kalau pi khot lagi kita habang ini de disabled people persons with disabilities, people with differently abilities. Kalau apa kan? Dengan nama kerpan dia ni juga ban sutu bah. Daga pi pedang ini kan disability. Kalau pila pedang ni ya kas jala di, kalau pi ni kita tahu ai. Pi pedang dulu. Kahak akaan jogari India juga, kalau dia bagi khot dulu, kalau aja nak khot Persons with Disability Act 1995. Come on, persons with differently able 1995. Come on. Sementara Shmi ka ay house na jagat riyo, person rights of persons with disability 2016. Tehalor kani ka act yo akan sa ay commission jogi. Commission jogi ka National Commission for Persons with Disability, maka State Commission for Persons with Disabilities. Governor, yaki nangilam yaki head tadi governor, Chief Commissioner for Persons with Disabilities, and State Commissioner for Persons with Disabilities. Kimong nak buat apa? Tekan ni ke pilih bersuatu bahagian, balai, bangi kipriya orang jurnal pediang ya bawa mafi differently able ni time bangi lalu lupa kata disability ni surat dan habangi one but ni handai rekat pada disability kamu pedegi bagi deprive pada ke bagi dia hok menjual ane galak nanti bagi dia opportunities ni ya kan ka hok right to ni bagi itu yang kita nak sympathy kalian mesti tu yang kita empathy. Saka way kan kepala. Dan no yang kena disability kalau yo. Kena disability
disability yo nangi Gabriel badan kecil na nanu naka United Nations on Convention of Rights of Persons with Disability UNCRPD hagani da pipuli bah ni Gabriel badan na konvent ni la hon yang dia berdiam hok ya kecil na macam impedram pelengin pedram apakah mengamala pelengin sus pedram ni orang pedang ni kata dan in spite of the disability bagi don di dunia bagi don ini dia trace tom bagi lep ha jadi bagi rugi la lep buat aku dengan sini buat om bagi don kecil lang pengerpang mereka kecil lang pengerpang manam brio mereka brio don kecil lang pengerpang bet ngaruh di ngalah cukup sama tahu juga baru perlu dengar untuk tahu juga kecil tahu juga jangan betul bukan kapen mu tahu juga tentang kapas tentang kapan lala ban kedua nak tuhi ban tahu tiap ngapa kasih forma ngapa kita cua ngkoman perkat tahu dengan sesi kita bahasa saga braille dengan thok paper pakai slate pakai paper ngap thok tegak kecil lah jangan kalau pakai nawe dan apa yang terjadi bagi wak jongi ulang kajing tosan pada web doa ini ketian malah kan pak penjuat berbuat akan mengirim ke badai badai kata kajingmut ke badai menjadi badai ke badai judullah kabar ini te kau syukran kalau cuba ni kan nak puas syukur pasal ni asyikman nak kerpat di perlong jongi kebayo i dan nek biya pudi kubor ne la biya so wa pinong ban nong songe yu ubak banesta khakor bau wan cha halat khai kubor nak pos kubor namar bisum stem kidon ke balai kubor mak ke kubor ula khai ban kubor ba yu istai ke manla kalau pasusi ke babi balai pia hunta dan ne bisu hunta dan ne bisu sultan balana kibri ba manla ki pau kubor Anak kisu pau pi, anak kisu boleh lomber, tadi ham kan pin pau, kisu thai, anak ngam hidup pati parlok tadi nak kalian beratauk kubur kita babi. Ki journalist ini they are learned enough, they are wise enough, which kind of news to pick. Tapi boleh bisu suram larangi babi ini nyawa kubur nak kuasa kubur. Dengan sini negara bagi pemde bersolusi dengan sumber ini terus ngap dia ke bagi kuat dan pada kalau pis ngap suatu yang ini habis itu mungkin laksana bakil bangiru di long kita kosan bala bagi masalah te kalau ngawi sab hai kuat batsa sa yarap nama kerja te kini ketin malah bersyukur matlah syukur babi mengambil berbesta ambil bersama kata mat ke thau ke tik kman lak buat lak kim buat sekarang kim buat tenre ketik tim malak nolok ke jumut kalau kita dengan thau pada nu ke thau yang ni kiprian peladu kman kalau ni ke basusi dan kalau ni ke basu tomat ban om ba utai ulong bumi momla sebenarnya ulat ke kman peladu hari obat lah kalau dia begitu tomat, tapi perkara hal kalau begitu tomat, tapi kami tempat balik di teman tu ni dah di kali ini kita, te nak apa, shua, ba, hadu ba, ngimpat jo yang kemudian kebas, yang jemut kebas, pakar, mereka kebas syai, balik balap penjadi bagi kemudian bagi dia berkendang shua, ban kami kemudian malah, but hama pimyo kan hama pimyo itli yang apile kuno khot kuno pan ngan ide ber khot no dahwe ketien bakta madu dari perkat pakai ha mabele khaman du mabladu te kane kalau dan burong kan dangi khot ngin somong bagi sutenan te kan dia mentah hingga kerpat ya ki dia berkat jadi berle research kalau ketien menjerap dan yang ini kuno bangin wat dengan jumut tengkak ada yang melap dengan berdono ini ketien malak bagi berkam ketien madu dan kiwe pat larang iyo apa ketien te
Ngas niko ay nga pagpakit sa sumo yung driver yung kepada banyak kali ki bos ne ki taxis ne ki maxi cabs ne kila le haram ta jungi kila ta stom ba kila terong time ki ye jungi tega sukwa la jumon hang ne kraman kan khambha su na sukwa kerpa ki ya ki driver jungi ba phir mat ba themta ki baro ki lalong ki ba ya Trailang ni kaya kedua lang nak kuat ni berarti naik konmen ni kita biar lu. Ke dalam fikum nang sakit pada bak ni habis kedua. Ke kibun jat penriu. Ke apa dia pun ni kalian nasi kupat fi ba fi dia ban belum kibriu ba penyuar pha ba kilo bulan kam jera. Subuh minta rapi iya brio ubami brio ubami bersen ubat brio dendu balik wakil waktu karen te lada pi iya nene yaka te lada pi jam kemudian jasro pi iya neka fikli saya nama ba ngite kali kamai ne kali private ne ngite Tengte la nang kahon makali makahon bara keju tengira rakti to kabiang itu rakti la nang rakti itu kali mo megi kamai kamian te dari kali kamai pat kala yen mo ajan tumi tengi pagin te kayen pa tumi na jono tengi suthare ba yen tengi iyo le chata ba te tu perlu tumi bas ko mukli itu tengi te ni te da pi tu bayu pi tu bayu mi ne ka mi pi keli ke la ngali sa pi da philek o hoi da philek pat te ong te la pi da balek antar ni suk shu ni la ban su thu ke ya ka jing ke jing ya dei jong ni bai kata ke jing yo la jong ni te kata ke jing kerpa jong ai kita bar ba pin tristom ban ya lang ban ya la ban ya rap maklian uta kita ki prologi ki ya smoro mo te pia tadi iba ki kren la ba le sign language la action ki ti te pot prate ba de mo yi ka mo ya smoro ne ki mo la kren te pia na tar ko ban ya kren ki prologi ki kumju te kata de ga we ka ba la ban ya rap maklian pas ka de ga we pa